Pemirsa rauhe mangkin wewidangan Bali sampun ngeranjing sasi panas. Ketahnyane puncak sasi panas warsane mangkin. Ketar keyang memargi selami Juli miwa Agustus. Duaning masan sasi panas, nanging sawetara wewidangan ring Bali nampenin Sabah. Manut Prakirawan BBMKG wilayah 3 Badung Kadek Setiawati, mangde kauningin oleh keramane yening ngeranjing sasi panas nenten je keramane nenten sida manggi Sabah. Nanging katanyane kewentenan curah hujan tertakar inggih punika kirang saking karoblah milimeter ring tetiga dasarian berturut-turut antuk kejantenang ring periode musim kemarau. Pengrauh sasi Sabah sani ngelintangin sawetara widangan Bali selami kalih miwah tikang rahina ungkuran pinaka wesana aktifnyane gangguan atmosfer sekadi MCO gelombang Kelvin tur ekuatorial Rossby. Fenomena MCO wantah pinaka aktivitas intrasesional ring wilayah tropis. Indika inucap side kauningin melarapan pergerakan aktivitas konveksi sani memargi ke sisi kangin saking Samudra Hindia ke Samudra Pasifik sane katanyani kepanggih nyabran tigang dasa kantos petang dasa rahina. Kanan inucap kotar kayang memargi kantos kalih miwah tigang rahina pungkuran antuk intensitas hujan sane sayan tedun. Kanan sane taler patut kuwaspadain inggih punika panincapan utawi baret nyane angin ring Bali saha ombak sane ageng utaman nyane ring pesisik lor Pulau Bali sane side langkungan kalih meter. Katah nyane Sabah madue intensitas ringan sedang sida kepanggih sejebak wewidangan ring Bali. Nanging pinih ageng sida kepanggih ring sisi kangin tengah miwah kelot. Dan pos nguningayang.